Ya. Kulo wa. Kon wa. Ni cuma ri ngatrai. Ngapain kon wa? Bisa cuma ngaduk. Ngapain kon wa? Diri memeduk. Ngapain kon sana? Ngan bon badan. Itu berapun badan wa sedia. Badan ngarang marek kulai cilik-cilik ufak badan. Ucap ni kenapa paling bejer sih mai. Sire lo. Cuk, Ngabuk masai ngan bon. itu ngapain kon Cuma ri Nah, diri ngapain kon sasa? takati buru kau kon bisa. Anu tak bulu. Ke ene we menteri ngade tahu deh kam Tahu ngapain kon untuk iya nih. parah. Pila sa para yung jiwa tu ngapain kon Misalnya Ngapain kon jo kon wa. aku tok te buru yang ah. Kalau pun stok ke bade, halo no kiri kelai. Ngapain kon wa ke? Kane. Kane bisa tengah wah konpira jadi ingat konsumen ane pi main yang ah ngan sumar ya ngan penolong steam mai lah. Kane ongkai dia mah. Ya rapi ayang ngabun. Ya thok ma arane ong. Kemudian ya ne ya pi ngan ai kat baen di badan. Semata gilik. Sedot. Parangnya apa nih? Are poi mo. Hai po. Te dei phi kita ki nong thanga. Ah. Ding sia thara. Dia ngaro ding nu we. Ndere. Ngam dere. Ngaliga tri asor deh. Te phi yadena syaipa. Oh, ngadang buat pia deh itu kibire nong tangranga kayak nama ba ikpajong haru ibat beriu nong tangranga tak kadang. Kelu pun kon pu gai. Pawan yang ngate. Ya, jangan buat ketai. Mira, kecu. Oh, kon pu ne pawan temu. Lek mno. Long papat padon kam yu kan ye kine. Pawan baru lengut kumne. Ki pak kali tepa kepawan na yung tamba kiawan kajang kapur. Oh, ngalas ngutu. Pilas ngutu.